abaganileyo ngiyala wena njalo uganile abaganileyo ngibayala kuthiwa yala kepha akusimina ithi le ncwadi akumina kuyinkosi inkosi ethi abantu abayalwe ngithi umfazi usho kahle awuthi mesisi qhubeka akangemuke ndodeni ithi le ncwadi bonke omesisi abaganile abangamuki emathe usekuyo noma usungwenye kodwa uma emuka kahlala ngagani yini pho wagana ugane kanjani ngoba kuthiwa hlala ungagani ukuze ubuyisane nomkhwenyana wakho